Bana we yagala. Long time. Wamsa wadonga bachi. Wamsa ku date wabadonga bachi. Kulia boka. Baida biye byo wale ngamba ko kuleta ke machi ndi wali gula. Advance la nendireka. No golotya. Neshigula. Waro mtugo nyimize mbozi ngo inawo otuka ya kuchamya walala. Obale basajja abaganda abamanye kyamulese. Ayagala ekipwe nebo kata mubuza nenda ngezako muze. Direta kawali gula eri machi. Asali gula ndagula mwaka nyumba. Okay. Kali ngofunoze tuba tukegena gendo kalabi. Erwa. Bala it's late. Mami yapade dakika asatu. Asatu? Yeah. Kunja munyonyola nja mukubira. Sina we munyonyola. Mami yatugala tezuwera wezuwera sawa nyate tudeka. Kanawe. Maulana bikata bitatu. Yeye. Kusa bitatu. Okakasi. Ndeka maulana. Maulana. Oluta lunumalo. Watu kama maulana. Zuko. Sio ngene mchigo pameno pamo. Odeto nyulie so maji. Bole tomukazi mubala oluto lumulumo munyonyoge. Munyonyogera watu. Family dogs. Bamba mubala. Chivinyaga. Aba sanje bale basiwede. Aba yakakulie soda bili ngatandi. Dozo da yingira. Ndeka maulana mare mpeka. Ndeka mare ka. Kube gasi yefu kutamu. Onda ndeka kashoti ndeka. Nina kesanga. Maulana ate we yes. Ate bikolebwa abakazi abeeru. Omusajja yenna alina omukazi omweru munyonyogere muteri mukazi mweru. Muko nenyogera muko ku girlfriend we. Linda ko malo munyonyogera muko. Aliwa ekuno. Abane banake practical. Wakati omantu banyonyera ebintu ne mukola. Ne mulonda ati byakola ki? Mwogera nyogera munena ati adapama. Adapama. Hello. How are you? Zekara kale kampule. Kahazi katukani ndo sen. Na ile tuko mchana yo mtu mzima. Tali okay. Nega tino ya solo chikola na ngengeri jadi omutini nota ulia. Mutini nene. Sinyo. Omutini to ulia ida da. Nega tikanyonyogero olyo ulia. Na ulirera. Obanga yise chakula cha mauli. Oyagala nyonyogera aliwo. Mkama akongera omukisa. Nzije kukwatire. Okwatire kochi. Madam muri otya. Ate katonjira bia nze nauzo. Una wakunyonyogera. Aliwa. Wagambe. Wiki namba. Ngochali ku kintu kimu. Obuze bamanye ekyokungola ajja kunjira bia. Ndakanyonyogera. Leka ndeka. Ndasewulira bulungi. Kasozi. Magenda kumalira. Mwekwana waliwo emboozi ng'ekola ki? Ababugwala bw'obasanga beekwano izo gabali mu kulojja bizibu. Alo Maria. Yes, how are you? Oli otya? Ate kali bulungi okero tali bulungi. I'm also not okay. I came to Kampala yesterday. You came yesterday? But I got a problem in the village. I was circumcised and this man, they cut this penis very bad. Nesitana. Sorry. Billy. Oh. Last time my son, Samira Bom. Your son? Saluma Bom. Nothing now. Yasiluma Bom. No, fat. I got it wicked and I slow it away. They see what to claim. Tulina bizibu ya amani. Last time unafune siwundu wanakubolozi. By the for you, all your problems rotate around this side. We are people like a man, we get the problem. But for you, Maria, you are here in Kampala enjoying. But Maria, I promise, I'm going to love you until Uleke Victoria Dulai. I'm going to love you until the day of judgment.
There is enough. Problems also. You have a problem. Yeah. Problem in Kampala. 5 months back, I was raped 16 times. 16 times. The 10th time I got pregnant. I aborted. The 12th time I also got pregnant. The baby died. Which year? Eh? Which year? This same year. It's not far. This one. It's not far. This same year. 2023. You were. So even last week it was attempted rape. But I was not in the mood. The man ran away. I chased him. That's how I am. So I also love you too. Maria, I have a lot of problem. Maria, I have a lot of problem. I might be rotated around here, but yours rotated deep inside. Rotated deep inside. So good day. Watching me was a banana good. Our cousin knows that the two get both. But my cousin knows that. Who will come? Hello. Hi. How are you? How are you? But what is your name? I'm Gabby. Gabby. Yes. Nice meeting you. Nice meeting you. You have nice boobs. Nice boobs. You have sharp boobs. I know here. Amangwa. I don't know to be. I don't know. Oh, that was. Aba serious bachikola batia. Tugeza tuli ba serious. Nenda kusukulia saka na chigeza. Kitwale tuli musiya kano. Okwano le wa kamera. Oh, yo wa kamera. Tinza nyano ida gwe. Kitwale tuli ne DJ mu. Bila strategy na. Hai. Kegwe. Hande le ndusiri kola. Ngoko zenyo. Echi. Nenda mukale twe kwa nganake ndi musiya. Kali ali mukazi. Ali mukazi. Bonna babera bakazi. Abasiyazi balina good freedom of change. Musobola sana oti era tubakazi. Nere tubasajja. Yo. Yes. Chechino tuwoli chechino. Weyaga. Mboyina obumwa. Obulabye. Nawe ina 6 packs. Ondabye. Kyusa mbwete ndabe. Nabe bintu byange. Bintu za. Bana, mukame bya bitwale wala. Eyafune nyumba yonna muri Sodoma ne Gomora adyocho omuliro. Naye bambuze nze kadwa musiya gasola kumegomba kochi. Tekibula. Amannyo, oyina smile, nice looking, nice voice. Yogera ebintu ebiri tangible. Byebyo oyina amannyo ga vampire. Amagumba basobola okusitwako ne bakozesa skeleton. Shegera 6 packs. Ngata yogera kabina. Ate kaliwa. Njogere kitaliwo. Don't talk about non-living things. Don't talk about things that do not exist. Jambo kwatewa. Tewali. Jangira buli jeti kijagala okulaga. Gwata wa magulu. Yinako. Hazo otandise okwambala obutiti. Nerunga. Nerunga. Yinako. Tokoma ku mukono gwokka ne wansi oyambala obutiti. Nyambala obutiti. Era kiswaza. Baba kati surprise. Kaze ba surprise. Ngala obutiti nga bugagana. Omanyi wano surprise bwozikolera abakazi abazungu. Omuzungu bwomukolera surprise omanyi waliwo abasajja nga Katonda babijja bakola nga bayala. Nga batini. Nga batibiyala. N'abakazi boyagala naawe bakwogerako. Bani. Bangamba nti. Ogamba egwe. Mbuki. Oli wayala. Buuza kundi. Kose. Kose ono yenkana ati. Ate kose ebyamba. Alina gwe ne kose temuli abisiyaga mu birthday. Wamwegombako mutwe. Era obeera mulingo oyimba buno buyimba omukutte mu mutwe oyimba mbuga ngembala. Naye abasiyazi bagamba kiba kizimu. Kiba kizimu kiri awo kikutte. Naye maulana kubamu akafaananyi butandise okulya ebintu ebyo. Netta. Ng'abakazi babadde ki? Nze nalootako nga ngenze mu future. Ngenzeko mu 2026. Nnakusanga mweyagala ne Madiraati. Nga muli mu mukwano omuzibu. Wenda 2026. Ng'omukwano gwe muyina Madiraati yakuliisa. Osindikira. Kyenda musanvu akasiisa 3